agante the best thing mono minto nje kente twa gwete rini karango ati twa takete mwana mumera neno engo twe mwanchane tokuri gasi yamo eri bono nabero mo chama ni budget akirinde bono turaje tokuri gasi nere ngore tuigwa na ini como hori ndi mware ko prepare ko so na boto chiete ko gatwa kora twe mukarende karango ati nere twa bwene tukutira nere agatomerwo baby agatwaga nire lunch ndi singichuko nyo to kora to chake sawari kuchi Nairobi atwa suka ka igore ndoro tuna to gweta boka kibono chiza muna to kuja kuroega to itirande to gwetera matangamo chiza to go so nyumba kwanya rwishire guki egari maka kwa bekire balt ni chitorio ka chigo ko atu ikange na mayimayu ari na rinje to kugurio nga pa yokai from there the way to arwete para to kachaka go iti chi post chirichi igakogenda egari bone ka twara chinguru chinge chebarasi goje kuwe kururuka ego so engore lime the only thing injina ajite koigurio kanga pa lito ikire mali sense cyane kikabanga njia sirake gatukugururuko sokigu injege ndukyo kana ari ari setting atimbu atino koboko kwane one corona kuna kwa very dislocated igege ndokero kiya bichuriti no koboko nya sanje tentu achite nenjene njenga chomerwa mwana uri ndo minto prisira kaumio moto kaumio kogoro kaumia ne backbone bacheso bya bwanya sai era na bondo jinga kuna kurikava she's responding uya sana omusiko yo minto eraija gato kurwe gali mitinda ranga kuzo series gato kore tupaka para kutuamba nile twensi tokabe kupara tinda ranga kuzo series gato waru tubonera and cruise abono senses cha jakiri kuirana ninaji kumuvuri mwana ominto lemereria nko igukutore nyagetari tokonyo abantu bakaja gukura then enti tukakanibasi tukabogolu ne rand cruiser tukairu Naivasha and the first person ngagito akiri twisimu no mo chairman yone we committee torenere atakate buri ninga abasike bari goche kamati ya Nairobi banyoru mu basoka pole yamono kigima